Man. Enak-enak dia makan nih. Orang kemangan. Belum muatan sih lah. Apa? Muatan baru makan. Nanti mah. Mau? Nanti. Iya. Riau di mana? Neng kota Ujung Batu. Ujung Batu. Aku di Pekanbaru itu mas. Gimana tuh? Pekanbaru. Ya aku pernah juga baru sampai Barang. Oh. Kade tulusan Miyome TV. Hah? Kade tulusan Miyome TV ningku. TV? Kade tulusan Miyome TV. Oh. Bukan Ome TV. Kade tulusan Miyome TV. Gak jelas orangnya. Kade tulusan Miyome TV ningku. Ngomong apa bang? Gak jelas dong. Kade tulusan Miyome TV ningku. Apa itu artinya? Bahasa lain. Nyari apa di Ome TV bang? Apa ya? Nyari apa di Ome TV? Oh kita iseng-iseng aja. Oh, kirain nyari apa bang? Nyari cah janda, cah apa? Kerja enggak? Iya. Abang kerja di mana itu? Apa? Di mana? Di apa bang? Di rumah. Hah? Di rumah. Di rumah? Di rumah. Bekegong. Oke mau malah bagi lah, leh. Hah? Oke mau malah bagi ningku. Ya ya. Hello, how are you bro? Oh. Juan Jua. You know Juan Jua? Iya, Juan Jua. What's this? Juan Jua is say hello from Pak Pak Nest, Indonesia. I don't understand. You know Indonesia? Kazakhstan. Yeah, you know Indonesia. Hello. How are you, bro? How are you? Can you speak English? Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. No. What's your name? What's your name? What's your name? Birit. Cool name. Birit. Nursultan Nazarbayev. I don't know Kazakhstan. No. I don't know Kazakhstan. Buat konten lu bro, nampak kali HP-mu. Nampak kali HP-mu. Nampak kali HP-mu. Nggak mampan prank mulu bro. Nggak mampan prank.